Ay, estamos resa, no gapsa pista pasarimosa. No gaps risa chay fiestama. Tukuymata apakusa kay zapatos-nita apakusa. Tukuymata punik achito renaypa fiestapito surimunaypa. May alajitapun rergosa no gapis. Pero may tatawastinori, alesta gorgach malasyo. Chay tata hostino rikushagan obej corral bikashar ovejitas ninta mayta nonaragos fina kashargan. A ver, cargamsan. Kaya ka tatawastino kaya pichukusha sa yakis kanal chukushan ukushalanga imalagunta kare. Tatawastin, alesta kung iyat sistema na ikip listo niya chikangi. Ay, waway, no kamana risas fiestama, kamana, mana. Pero tatawastin, imatin tukuya kasang yakis ato kawasya kiyaka. Hasta wams kusi kunay gigasang hari fiesta kasang kay lugar ni piyaka. Are, pero chay jóvenes ka chay tusukunaka, chay pampayos kamas pipaykunaka kusikoyban chay pitusumusan kari. Yaw pahkaman hinachukarka, kay laktabikahkunaka tata Dios ta khatiko kuna karkanko. Unay imay na kargari, yari kong kisya tiempo kaskay kita. Are, chay tiempo ka, man nakarka chay hinatusoy kunaska, chay pa chay chamorkay ko kay laktabika pisila karkanko. Chay tiempo ka tata Dios ta khatiko kuna karkanko. Chay may pa chay chamorkay ko, chay pa chaka, kay laktabika tata Dios ma entregar ko. Chay wampis, chay tiempo ka, may tapunin ukay ko tata Dios tayo pa chay ko. Chay pa chay templo tata Dios pa parna kuna pa ruah kay ko hatun templo ta chay pinukay ko kat Dios tayo pa chay ko. Akin na nga pichay tiempo oh ya pantar pa ko ari chay mandro na masis ka pantar pa kita ang kalarin ko. Tumay ta kalaripong ko uhmanta urma pong ko ari chay manta chay idolos lata niya kuna kayo pa chay kong ko. May pa chay Diyos chay sahara para sa mong granisadas ay beses kasay kapong ay beses mananyat para mong chay di pa ko na ko yeri ko yung ko karwil taman tapay ko na ka rin ko iglesia mong chay man ta imay na ta sumak aling gahti ka o ta ka ba yung ko ta siya rin. Ay, tata Justino. Entonces, akin nakaten ka, tata distamay, tacha rabia chirgan ka, pinya chirgan ko ta. Ari, akin naman ta tata Diyos may lakis ka karkari manapon ito huwalih chukar ka uhmantah rin ko runas ka manawalih chay ka. Ari chay wams kay ka mana kay ila ahin na karka. Chay niya pati yung pupi chay lakta isas kikilang tah kalyargan ko ta. Imada chanda luar Australia. Tadi. Tata Diyos pakpalaran pikani ahinata. Tata Diyos chay Egyptian lakta man ta kay pueblo Israel ta orkomor ari. Chay man ta luksimo itawan ta kay lakta Israel man kahpuna ka. May ta chay baal mis ka karka o idolo. Chay tanata chay upay chay kalyaibong kare. Chay man ta laktas man ta chay pinyarunas hamorkanko. Chay man ta kay lakta Israel runas ta ka. Esklabo man ta servichikorkanko. Chay man ta wilta man ta kay lakta Israel runas ka. Tata Diyos man kumulikulyar kanko. Akin na karkari niya pati yung pamanta pacha. Uhmanta runas kanko. Chay man ta tata Diyos ka pay kuna piluyas pa. Wakichir ka uhatong kamachekta. Chay kamachekta pay kuna tagiyasyar kari. Pay tata Diyos man askachisyar ka. Chay man ta tata Diyos ka. Chay hina esklabitud man ta ka. Tata Diyos pay kuna ta orkamusyar kari. Alin kausay man kausay ng kopa. Chay man ta kay hatong kamacheka. Wanyor kapos kari. Chay man wilta man ta. Hapsigan kunyat hasta pay kuna ka. Yupay siya. Tukoy layata po ne kay lakta Israel man runas ka. Purah man siya purer kang kong. Ay, chanda tata Dios, perdon na lang takcho. Ari tata Diyos kamay tapay man mayabok yung kespichir kari. Imalay kuch tata Diyos kamay tamunakor ka kay lakta Israel man runas ta kari. Ay, entonces man, ano ka pisisas fiesta man. Hasta wanga, tata Dios man, takaparikosa. Hermano itapos pusas niya kan fiesta man. Kuna man na yan, pusasas man na rin fiesta man. Sino ka Dios tayo pa jasong nesa. Asbelito, ama niya alas takoy fiesta man rinabaka. Man na niya fiesta man rin sino ka, tata Justino rin iglesia man. Ya, hermanitay, haku iglesia man. Cari hermano, kang kakaparsanya. Ari hermanay kay programan siya kalyari kong anyaw. Diyos manta. Uy, ari ko na.
Mayrandata sirvinki? Alim puncha hermano Benigno. Listo ñachu kanki devocional runanchikpa nuqa kay Bibliawanmi kani. Sumaq p'unchay kachunqa hermana Inocencia noqapas kay Bibliawanña kashan. Kunanqa yacharikusunchaq kay Tata Diospaq palabramanta ari. Uyarinkichu tata Justino chay hinata. Llakisqa kasharqa alchisnu risharqa barjiestaman sawakirichikushtinku. Ari ahina kasyarqarin kikillanta kunan kay tiempuspi kasallanta. Qonqa punchari Tata Diosmantaqa a la fuerzallaña wakinqa obligasqa hinallaña rinkupis ari yupaychana wasimanqa. Ñawpaq testamento p'unchaykunapi maypachachus Israelitakuna ukupi mana rikarqachu chay pacha kamachiq runa mana kasqanrayku runakunaqa imaynatapis kawsallarqanku munayninkuman hina. Diospaq kamachisqan leyta riqsirqanku chaypis mana kallpakurqankuchu chayta hunt'anankupaq. Chayrayku munayninkuman hina kawsasqankumantaqa maytapuni ñakararqanku. Diosqa paykunata castigarqapuni mana kasukuq kasqankumanta. Chaymanta jueces qillqasqapi kaq sut'inchashan imaynachus kasqanta. Kunan p'unchaykunapipis Diosmanta qillqasqa kamachiwanchik imatachus ruwananchikta chanta imaynatachus kawsananchikta. Chay tukuyta chaywanpis chayta pisipaq qhawaspa wakin kuti munayninchikman hina imatapis ruwarparillanchik. Nuqanchikpaq manapis pi kamachiwaqninchik kanmanchu hina. Chaywanpis Jesucristo kay pachaman hamurqa mana runakunata salvanallanpaqchu. Wiñay wañuymanta mana chay pay munallanta kawsayninchikpi kamachiwaqninchik kay pachapi kawsananchik kama. Chayrayku ninchaq payqa Señor nincha kasqanta. Chayta nispapis wakinkunaqa mana yachankuchu chay imatachus niyta munasqanta. Señor niyta munan kamachiq runa uqta tapurisqay Jesucristuta Señor niykipaqchu hapikushanki. Chayri munaynikiman hinallachu kawsashanki. Pichus nin Jesucristotaqa Señor nin kasqanta kasuchunpuni imatachus Jesucristo kamachisqanta. Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versiculuta yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq. Kuna yacharikusunchaq kay jueces librumanta chunka qanchisniyo aqapi suqta chiklayninpi. Chay tiempopiqa Israelpi mana karqachu rey. Sapa uqninku ruwaq kanku munayninkuman hinalla. Noqañata yacharikusa. Chay tiempopi Israelpi mana karqachu rey. Sapa uqninku ruwaq kanku munayninkuman hinalla. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunan yupaycharisunchik kay q'umi seminariumanta pachaq tawachunqayuq yupaynin kashan. Gracias, gracias Dios tatay kuchaytalli kuchanki cruzpi wañus qaykiwan. Gracias, gracias Dios tatay kuchaytalli kuchanki cruzpi wañus qaykiwan. Yachachiwa yorayta nisqaykita kasuyta hark'away tukuy tentacionmanta. Yachachiwa yorayta nisqaykita kasuyta hark'away tukuy tentacionmanta. Gracias, gracias Dios tatay wawayki ñaminkani qampi creyes qayrayku. Gracias, gracias Dios tatay wawayki ñaminkani qampi creyes qayrayku. Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programata yarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pakayasqaykuta kay programawan Dios manta. uyarikuna.